Svaka investicija ima svoj plan realizacije. Prvo se kreće sa pribavljanjem zemljišta, odnosno eksproprijacijom. Radi se projektno-tehnička dokumentacija i kada bude sve spremno, kreće se sa izgradnjom određenog objekta. Nastavljamo u narednoj godini i sa nekim obavezama koje nismo uspeli da realizujemo u ovoj, istakla je načelnica Gradske uprave Kruševac Vesna Anđelić. Velika sredstva ćemo u sledećoj godini da izdvojamo što se tiče kanalizacione mreže, to je jedna novina, znači, zato što smo sada pripremili projekat, kao što sam rekla, tako da će biti izgradnja kanalizacione mreže u Makršanu i izgradnja kanalizacione mreže u selu Vučak. Kad su bile poplave, Garski potok je nama neuralgična tačka i mi smo krenuli i tada da radimo tu projektno-tehničku dokumentaciju, tako da smo velika sredstva za ovaj budžet, a u stvari ceo projekat je mnogo veliki, oko negde 530 miliona, predvideli za regulaciju Garskog potoka od Panjevca do uliva u Moravu. Imamo veliki projekat što se tiče starog groblja. Mi smo realizovali prvu fazu, a za drugu fazu smo predvideli čak i jedan deo za sahranjivanje nekih budućih velikana, odnosno aleja velikana, tako da negde oko 40 miliona za realizaciju navedene investicije starog groblja smo predvideli za sledeću godinu. Jedna velika nova investicija je i obećanje gradonačelnika Manojlovića da će biti realizovana je izgradnja Doma boraca vrednosti oko 85 miliona dinara na mestu nekadašnjeg, sada ruiniranog umetničkog ateljeja u Bagdalskom delu ulice Majke Jugovića, rekla je Anđelić navodeći i ostale investicione planove. Vodovodna mreža biće u ulici Šandora Petefija, onda u Jug Bogdanovoj, Arčibalda Rajsa, Trogirska, onda vodovodna se nastavlja, razvodna vodovodna mreža u Jošju, razvodna vodovodna mreža druga faza u Đunisu, razvodna mreža u Lovcima, vikend naselje Petina, crpna stanica Meševo i crpna stanica i magistralni cevovod i crpna stanica Meševo, magistralni vodovod Ćelije, takođe rekonstrukcija i dogradnja hidrotehničkih objekata i izvorišta za potrebe vodosnabdevanja naseljenog mesta Veliki Šiljigovac, to je takođe jedna neuralgična tačka, ali kao što vidite, kao što smo ove godine uložili isto toliko sredstava, sada i isto predviđamo i za sledeću godinu. Radit će se vodovodna i kanalizaciona mreža za budući regionalni industrijsko-tehnološki park. Nastavit će se i sa rekonstrukcijama i sanacijama školskih objekata, gde je to neophodno, ali i novim sportskim terenima na lokaciji stari aerodrom, rekla je načelnica Gradske uprave Kruševac Vesna Anđelić.